Katika video hii nakuletea mambo matatu ya kuacha ili uwe na maisha bora na yenye furaha zaidi hapa duniani. Jambo la kwanza, acha kujutia wakati uliopita, kwa maana hakuna kitu chochote kile unachoweza kufanya ili kubadilisha wakati uliopita. Simaanishi usahau wakati uliopita, hapana. Natakiwa kujifunza kutokana na wakati uliopita ili uwe bora zaidi na kujifunza kutokurudia makosa. Jambo la pili, acha kuwa na wasiwasi au kuwaza siku zijazo. Wanasaikolojia wamegundua kuwa zaidi ya 85% ya vitu tunavyovihofia kuhusu future kama haviwezi kutokea. Kuwa na wasiwasi ni sawa na kupoteza nguvu na muda wako. Jambo la tatu, acha kutafuta furaha yako kutoka kwa watu wengine. Watu wengine hawawezi kufanya wewe uwe na furaha. Kuanzia leo tambua kuwa furaha yako ni wajibu wako. Basi niandikie kwenye comment kitu gani ambacho utaanza kuacha ili maisha yako yawe yenye furaha zaidi. Usisahau kusubscribe, like na share video hii. Asante.